Kod drugih naroda pravoslavnih oni slave svoj imendan ili svoj rođendan, a mi eto slavimo svoju slavu. U stvari slava je imendan i rođendan, ali ne pojedinca nego cele porodice, celog plemena. Rođendan duhovni. Kad su naši preci postali hrišćani, ušli u crkvu Božju i na taj način rođeni duhovno. I imendan jer su se od tada nazvali hrišćani i do danas to bili. Objasnio je patrijarh srpski Pavle. Osnovna obeležja krsne slave ustanovio je Sveti Sava u 13. veku. Slavski kolač i vino, slavsko žito i slavska sveća. Od tada se krsna slava prenosi sa oca na sina. U porodicama bez muškog naslednika slavu bi preuzimao zet, koji ženidbom dođe na miraz. Tomazet bi za života tasta i tašte slavio njihovu krsnu slavu, a na dan svoje slave bi samo prekađivao, to jest nosio u crkvu sveću, kolač i žito, ali goste nije pozivao. Slavska gozba se ne praktikuje prve godine od smrti člana domaćinstva, dok je porodica u žalosti, ali slava se ne prekida. U crkvi se prereže kolač i okadi koljivo, a svečani ručak se uz upaljenu sveću organizuje samo za ukućane. Crkva poučava da ne postoje ni mrsne ni posne slave, već posni dani, sreda i petak, te višenedeljni veliki postovi pred Božić i Vaskrs, kao i uoči duhova i velike gospojine. Zato, ako slava padne u postni dan, i slavska trpeza treba da je postna. Uostalom, srž slave ne čini iće i piće, već molitva svecu, porodičnom zaštitniku, sveća, koljivo, crveno vino i slavski kolač. Jedna od zabluda je, ukazuje srpska crkva, da se žito ne sprema za žive svece, Aranđelovdan i Ilindan, jer pred Bogom nema mrtvih. Smatra se da se ova pogrešna praksa vezuje za kult umrlih, pošto se koljivo sprema i za parastose precima. U oba slučaja žito simbolizuje žrtvu Bogu. Pravoslavlje i hrišćansko verovanje uopšte je vaskrsenje. I zato se na dan slave koljivo zapravo prinosi Bogu u ime onog spasitelja koji se proslavlja tog dana, bez obzira da li taj svetac nije prošao kroz biološku smrt, kao na primjer Arhangel Mihajlo ili Sveti Ilija, ili je živeo pa se upokojio.